Yon ti lekti apre leson 9. Ala toutou malen. Loulou ap chache toutou. Tato deside ede Loulou. De ti moun yo gade nan sal la. Toutou pa la. Loulou ale nan douche la. Li pa we toutou. Tato di, an cheke cham maman ak papa. Se la toutou kache. La toutou malen. La vi chè. Chachou ale nan mache. La pachete anana. Machan la mande 500 goud. Ki sa? Chachou boude. Li di madame lan 250 goud. Madame lan pa dako. Chachou mache pos li. La vi a chè makome. Sacha ak Skyler ale nan lanme. Gade Sacha ak Skyler, de bel ti fi, se pitit fi Sabine. Sacha gen bisiklet, Skyler apren basketball. Tou le de mande Sabine pou mene famiyan nan lanme dimanche. Sacha di li bouke ale nan piscine selman. Sabine di li dako.